Dinggehang adi nejani beli megendeng kidung kasmaran nyina yang tresnan beline kapining adi bungan kena beline. Mekelogati ngantosang surat adine napike adi sampun ngelah demenan buka cicing ngantosang segan melengok beli di pedeman suwe sampun beli mengantosan balesan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel. Beli ampurang titiang sujatene tresnan tiange sangat kapinen beli nanging yang sampun kejatuh karmang beli ampurayang tiang beli di hatin beli deh tuah ada muan adine di jantung beline ditu masih ada adi yening adi tu sing percaya belah subah tangga beline suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel.